أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله على من لا نبي بعده. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الكرام والأخوات، أحييكم بتحية الإسلام ألا وهي قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نعم مسيب جلبة ndaro be do television meden Jama TV haray meden salamina on nokku kala ka wawdon wolude haray en hewtiti do kadi e dungaye Allah subhanahu wa ta'ala. nde tawde non neddo on ko wawda hida fewja Allah subhanahu wa ta'ala hino fewja wawata wolude sina ko Allah subhanahu wa ta'ala fewji kom. haray weltaniki Allah subhanahu wa ta'ala accuden ha fawndal tata hande kadi wawi hewtude ka emission men do. haray mido seyditano hoore an seyditano on ala rewetedo sina Allah subhanahu wa ta'ala. hay hunde ala ko rewe sina Allah subhanahu wa ta'ala. Allah wahidun. hiden seydito do nelaado mede Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala woni ko nelimo e nde do tagore. o nelirimo sabu no yurmende wonande enen nde do tagore. ay sabuna kala min do goddo kama tay hida haton jini hunde den haramo andi pelete hida haton jini nde do hunde o immina goddo yaw yeto da kaari ko ni o rewata ko ni o riwri ho heba ko o faala kon dandi on non ko gido ma ko yurmetedo ma. ay ko dum wadi so inni azizun alahi manitun harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. ko dum wadi so inni Muhammad sallallahu alaihi wasallam himo tedde do modon azizun alaikum tedde makko ma anitun konko tampoton. nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam so yi jaaye makko ben hino tampa, so yi mofte makko den hino tampa, kanko haray dum hino teddi e makko. ay ko kurkani kado dina kon foppo kadi ko fi ittugol, ko fi hollugol mofte makko den be rewrata habbe wende do mojjere e Allah subhanahu wa ta'ala. wonano wiir non ka hadiseje kala e modon faala o nata e aljanna illa man aba. nelaado maki kala desudo nata e aljanna o nata e aljanna sina salido. ay ko no desdirta ha nata aljanna fami ndaru no desdirda al haliji ma fiya ko adna din non. si Allah jabi mi deside mi rayrete den fop ko no mi mo yaay Europe, mi rawayrete den fop ko no mi hebay galle, mi rawayrete den fop ko no mi soday auto. ay mi rawayrete den fop ko no si Allah jabi da hitande ka do atami jombali. desidiri non kadi kal islam doftuda nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam deja kal islam si tawoni hara hande wi'anoma do joni il faut que waden ko nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam wadi ko zutti timmine nelaado timmiri non sebe ngari janna minatano de hebotanoko kono yombatano. ay kono safi ko ya nyantintun, ay ko ya respectu rek iwtira baaw nelaado kala ko tay nelaado addi e diina jaba dum hay tawoni amara fe wadugol fo kono recogniza hida recognize ko diina da recognize pelete dum do ko haqiqa. andi ko no Allah subhanahu wa ta'ala wi ko ni ko hombo o fodi aljanna makko ko wonande hunobe Allah be yu'minuna bil khaybi gondimbe ko wirni kon. ay enen fo yaali aljanna en yaali yite kono hid en yaali en yirali Allah subhanahu wa ta'ala de gite men do kono hiden andi pelleti Allah subhanahu wa ta'ala hino wodi, hiden andi kadi yite hino wodi, hiden andi aljanna hino wodi yu'minuna bil khaybi. bon hiden andi kadi odo nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam sikki o ala ko Allah subhanahu wa ta'ala ko nelimo jaba dum recogniza dum. bon hande kadi non afa bata inude a gollay ko nelaado Muhammad sallallahu alaihi wasallam golli kon fo.
fami martaba ma wata hewtade martaba nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ɗum waɗi so inni ko uswatun hasana ko o ñentinirgal ko ya ñentimmo ayi difa ko ɗum waɗi qur'ana on e ɗuɗude a wawata iɗude a jaɓi ɗum ɗo a salike ɗum ɗo ayi ko ɗum waɗi so inni ko boni kon fop ko ya accu ko moƴƴi kon adda embere ko marɗa feere ko mo wawno innede kadi ko boni kon fop ya terto mais ko moƴƴi kon fof kadi ya addu ayi sattayno ko ɗum waɗi so ni azizun alayhi no satti e makko mani tun konko tampoton harisun alaykum nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam hino yurme on ayi mo yiɗi kadi yon gonɗin ko ɗum waɗi o nelaɗo sallallahu alaihi wasallam ko nenira ko yurmede wonande en ko ñentinirgal wonande en ayi hara hiɗen seritoɗo e nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko Allah subhanahu wa ta'ala nedermo dina gonga den toro yo Allah subhanahu wa ta'ala ɓeydanmo teddungal e yurmede ila yawmi yub'asun haray hiɗen torane ɓeyɗo kilifaɓe meɗen ka diina e ko aada Sénégal e Guinée yo Allah lan ɗon acciɓe yeeso meɗen ha wasi tewni hara luttay yo Allah lan ɗon okkolen barkiji maɓɓe dande en Allah e wawata ay hara hiɗen torano kadi e président men ɗo on ko ɗum woni Jama TV e kala wonɓe gollude ɗo ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah subhanahu wa ta'ala fawu jungo e entreprise on nde tawde neɗɗo on ko sababu wawi waɗude Allah subhanahu wa ta'ala ko wi honum o wi ko ya memmino si a memminike tun ko Allah subhanahu wa ta'ala wawata timminde piiji ɗi ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah walan ɗon ɓantan en ɗo nokkure ɗen nawrande yeeso ha nde yaaja hara addina Allah fof nde wawate darede hiɗen toro kala uddutuɗo entreprise kañumen golla hara deso makko wallugol jamaji ɗin kala en meɗo wallugol jamaji ɗin ɗen tori Allah subhanahu wa ta'ala yo Allah walan ɗon woni ballo makko nde tawde piiji ɗin ko Allah subhanahu wa ta'ala fawata jungo e majji hara ɗen toro fof yo Allah subhanahu wa ta'ala moƴƴinan en alhaaliji men ɗi nam haray hiɗen rewto no andirɗen noon sakka aljuma ndeɗo alqur'anara men karim yeru wo ko Allah subhanahu wa ta'ala famini en e muɗum e nde waɗi noon sa yi hiɗen jooɗo ɗo hiɗen ɓangina ko yewti e l'islam wona hollugol hino jogii gandal koko yewtuɗen ɗanen kon ko yiɗugol tun ko nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yiɗi kon ayi sabu nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa ta'ala wi ko taga ko aduna ɗo kon fop leydi e kamu e ko woni asma on kon fop ko sabu nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ni ko tagira kono fiyoɗo nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hino mawni ndare kamen Fuuta Jallo ko ha honto ma e meɓen teddini fi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam sa hewte nokkure a wi Muhammadu wallahi ɗon fof umay sallallahu alaihi wasallam ndare ko honto ma e meɗen Fuuta Jallo teddini fiyoɗo nelaɗo meɗen Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ay Allah subhanahu wa ta'ala wi hay goto natata aljanna sina say nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam naati aljanna kono fi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hino mawni o wi mofte hay goto natata aljanna sina say mofte nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam naati aljanna kono fi nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam hino mawni joni noon oɗo nelaɗo mo tawata Allah subhanahu wa ta'ala wi ko taga kon fop hakkude leydi e kamum fop ko sabu makko woni ko tagira mofte hay goto kadi natata natude aljanna sina say mofte makko ɗen naati an taweɗa e oɗo e mofte oɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam wona ɓaawo wona deriyel walla harana yurmi Allah subhanahu wa ta'ala ni falizalika falyatanafasul mutanafisuna ko ndeɗo alqur'anare ko ɗeɗo hadise nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam oɗo nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko sab ko ɗum ɗo du'a ko ɗum ɗo du'a adodirede ko ɗum ɗo du'a giddanede fi muɗum ko ɗum ɗo du'a waɗede foolo hay goto ɓurata lan andude kon hay goto ɓurata lan janngo alqur'ana hay goto ɓurata lan andude ko ɗum alqur'ana wi min kadi e nder hitande nden ami katato hay siko laabi tati mi heɓa komi cippini alqur'ana moden ndare sa baba nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ayano e nder ko pona boni e nder balɗe jeɗɗi e nder inso men adayano goto pete no cippini alqur'ana ay e nder balɗe jeɗɗi yontere kala ɓurɓe fanɗude ɓen ko ɓuri fanɗude ko e nder yontere kala sa baba nelaɗo ɓen goto on tigi heɓa no cippineno alqur'ana nden nde wotere pette enen noon hande a yeyi mawɓe men Fuuta Jallo no woniri noon no wino noon hiɓe fonki diina ɓen ette en ɓe naɓaka men Fuuta Jallo ɓe toɓɓana en janggen e karanka men ton ha innen en cippini lintoɗen saahoɗen hande kadi yalten ɗaɓɓere sen yalti ɗaɓɓere ko janggoneren kon fop
accenga karama ko men don ande kadi lanni ay nde tawde non gandal sa akkiti lewru ngal akkitiri lebbi ɗiɗi ɓoray ɓoray ɗum hino weɓa ngesa joni si a soppi a sunni a yeeyi a sanki ton awdi ndi a kipaali a reenaali a duulaaki a seniniraali geeɗe ɗen e maara kon a reenaali kadi est ce que a soñoyay ɗon goɗɗum gandal ngal kadi ko non way si a jangiɗo ha hunji ko wiyete ko siɗara hungi to nasi e binir woni lewru a jangali woni lebbi ɗiɗi a jangali lebbi tati a jangali hitande a jangali wallahi si ɓoyoyi seeɗan eɓe an eɓe meeɗa toɓɓudande qur'ana ɓen hata ɗon fota ter ayi par ce que majja e fes ɓoray enen noon hande ɓay tun en toɓɓatannama ye karanka men en jangi hande kadi arti a sa inni jange ɓe na menen min jangino ayi ya ha ɓora fes tifa surtout noon ɗum kadi wari ko onde ki janguno ko tawi woni on janggano firo harana taji wiide janguno bon haray no metti fi hay fof ɓora hande kadi tifa ko ɗum waɗi ndeddal qur'ana ko jangetede sa ayi minen kadi meɗen jooɗoɗo walla wona hollugo hino ɓuuri gandal faami karay ko ñentingol tun suna nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam tawde noon kadi sa innama alqur'ana ko jangetede Allah subhanahu wa ta'ala inni kadi fa zakkir andintin fa inna zakira tanfa'ul mu'minin andintingol no nafa gonniɓe no gasa nafa ma ha wonɗo e andintinde o ayi nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam kadi e maki ballighu minni walaw bi aya he yettina nelan hay tawni ko aya goto an kadi gandum makko e fandude heɓu an kadi haysiko goto nafitorɗo ayi ɓe watti ɗon honnu ɓe maaki mofti an ɗen fof ko ɓuri moƴƴude mofti an ɗen fof ko won anduɗo ha gayni andini ɗum no wona hay gandal islamu tum safara ɓe fof ko ɓuri moƴƴude ko jangude safara yagal ha wawi o janni goɗɗo go on kadi wawi ko on ɓuri safara ɓen fof ko ɓuri moƴƴude masamɓe ɓen fof ko ɓuri moƴƴude ko jannuɗo ha wawi mecce mum ɗen heeɓi jannaɓe teyerɓe ɓen fof ko ɓuri moƴƴude ko janguɗo ha gayni janni islam on kadi waka zalika koni ɗo na islam on tum woni ko fandade par ce que gandal wona gandal islamu tum pigini jeena sappo ko gandal maçon ko gandal ministre gandal pigi hay gandal annasara on ko gandal tifa naraɗo maki moftande fof ko ɓuri moƴƴude ko janguɗo ha gayni janni tentini ka l'islam ayi bon sa harayden joriren kadi ɗen yewta ko heɓu noon ko wiɗen kon ko ñentingol sunna nelaɗo o nde tawde noon goɗɗo enen ɗo fop ala wawɗo yanganade joddi alijanna ko sabu gandal ngal wala en nadde alijanna la ko wiɗen kon ko yurmede Allah subhanahu wa ta'ala e ñentingol sunna nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko ɗum ɗon wata en okkoyde moƴƴere makko nden janggo hiɗen toroyo Allah subhanahu wa ta'ala okku e moƴƴere makko nden ñande janggo en fop meɗen o hawtodiren ka aljanna makko firdaus nam hay Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minash shaitanir rajim Allah subhanahu wa ta'ala wi walan tarda ankal yahuda walan nasara hatta tattabi'u millatahum he Muhammadu heyo an o wonɗo e darde ka télévision jama tv ɗo al yahuda e an nasara yiɗatama ha tertoɗa ko jokkuɗa kon sela dina ma kad naata e dina maɓɓe kan on sayno si a waɗi ɗum taw haray yandu premier conséquence on kon ɗum haray ko hayrana laka perdi wodanima ayi ayo wonano ɓe wirno toon noɓe gerdinoy nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam al yahuda e an nasara hefaraɓen kono woni ɓe yeynade nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe wi he ɓe wi Muhammad hey kala ko faalaɗa e nder makka haala men waɗane par ce que e nder makkatil mo karama ne wodduno keferaji marnoɓe jawle ɓe mari jawle kandanda hoorema wonde kon hay sumi wongay ɓe mari jawle ko mala haaju ɓe wi Muhammad he yeyta men kala ko faalaɗa min waɗanema mais fi affaire o diina terto ɗum wallin ɗum Allah subhanahu wa ta'ala in he Muhammad si a waɗi ɗum en mbaharaya perdi mawde hara perdi aduna e lakara ko waɗi noon baba e wiigo wona woɓɓe goɓe jeeyaka e diina ɓe siɓe mayiɗo yaaɓe surure ye wona seniji kange kalisi woɓɓe waɗa to mbuuɗi kono perdi ɓuura ɗum en ngal andugol ɓuura ɗum jawdi ma ndin e ɗuɗude si a fokkitiɗo ko ɗo accatandi ayi kono kay
ko l'islam on tum ay ko ɗum ɗon woni ko lutata ay ko l'islam on woni ko yoɓete laakara ay joni noon si goɗɗo wi kala ko faalla e aduna ko tawata hara ko sa pellete sa maayi ko ɗo accata ɗum o yiyatama ya walli l'islam a ƴetti ɗum ɗon a wallini l'islam Allah subhanahu wa ta'ala en he perdi wodanima ay ko ɗum ɗon ko ɓe rewirete ɗin fof fi négociugol e nelaɗo yo terto kaɗo diina ɓe wontida e makko ay ɓe daari ɓe tawi marsata ay ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala en kadi oɗo julɗo ya andu alyahuda e annasara yiɗatama ha akkita diina ma kan jokka ko ɓe jokki ko garande kadi on woni weldi ay bon hande noon julɓe jale men hande acci diina mum ko jokki alyahuda e annasara déjà ina wodi ɗo andanɗa woɓɓe andara wona ɓe ɓeytato alyahuda e annasara no wodi men hara ko jeeyaɓe julɓe innaɓe ko julɓe hara ko alyahudaji laaɓuɗi par ce que golle maɓɓe ɗen fof koko goɗɗo majjinte fewjere maɓɓe ɗen fof ko pewjoje iblisa pewjoje seytane wona woniri noon a seytane minal jinni wannas seytane no ko jinnaji no ka yimɓe no wodi ɗo e woɓɓe goo wallahi hara ko yimɓe ka weeti bimbi ko seytane ɓoni e gollande ay ka ha goɗɗo majjinte pewjoje bonɗe piji jeene sappo ça fait hara ko ittugal mi yaltingoma l'islam carrément hara wona ɗi alyahudaji ɗi annasaraji ɗi Allah subhanahu wa ta'ala sappito dey ay wonano wirno noon ɓe alyahudaɓe e annasaraɓe haysi ɓe naati e nder gayka yendu on natoyay toon jokkonɓe hande na ɗum fewndi hande na ɗum fewndi si tawi woni ɓe alyahuda ɓe annasaraɓe ari ɗo ko ɓe woni ɓe akide ka men ɗo ko ɓe woni jokkuɓe hollaɓe piiji yiltanaɓe paɗe wona enen julɓe ɓen itti noon sikke sen hewtoyi ka maɓɓe ami raɗaka noon julɗo e kefere no wawi golludude faami mais ko ya andu noon diina mak e hoore ya andu hiɗa jogiti diina ma kan si tawi woni ko yon gollude e hoore ya yakku diina ma kan ya andu haray ɗum ɗon perdi wonanima ay patron ma si ko kefere o juulata ɗum hayta golli don faami yo taw tunga nga juulay hiɗa jogiti diina ma kan ko lakkira ma kadi wonɗa e ɓirude an ha jaga mbori ko ko lakkira ma nango ma yoɓude faami an ɗum ɗon concernama a faami ko golle ma ɗen o wonma e yoɓude faami kono noon si o yamirima ya ko yaltintema l'islamu ɗum haare wona ya accordanmo sabu Allah subhanahu wa ta'ala ha wi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala wi mi sikki Allah subhanahu wa ta'ala wini o yiɗa kafidede ka kono ko ɗum o wi ali rewelam min Allah ɗoftoɗo nene baba mana seeɗa o bakkidira ɗon hay nene e baba o bakkidira ɗon e makko par ce que ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala o wi tikkira nene e baba hino tikkina Allah ay kono o wi honnum ɗoftodey nene ma e baba ma en tant que ɓe yamiralema yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala so ɓe yamirima yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ɗon o wota ɗoftoɓe par ce que fiyake nene ma e baba ma e fiyake ma on fof ko min jogui yawma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani li kulli imrin minhum yawmaizin sha'anun yukhnihi ñande nene dogoyta ɓiɗɗo dogoya nene dogoya famille ma on fop Allah subhanahu wa ta'ala en nden ñande a tawa mo kala e moɗon no jogui fiyake yonayɗo ɗum nene ɓiɗɗo fottoya ka laakara goɗɗo e ma andi toyta o yagoy laakara yomba fottoyon ka laakara ka dargal ɗuɓɓe ɗo yo ñaawe nene jom ma ɓiɗɗo e mon anda honto woni placement o nde ñande ɓiɗɗo andi toyta nene andi toyta ɓiɗɗo joni noon nene ma si yamirima ɗo yeddugol Allah subhanahu wa ta'ala ma woɓɓe go wonani andirɗon ko hoji go wona dari ɗo hino yeddina Allah subhanahu wa ta'ala no indi ɗo no andi l'islam yar fof si anda sina joɗagol majjina yimɓe on ɓuuro alaji karen on ɓuuro ustasi karen a waɗi alaji karen waɗi ɗum ustasi karen waɗi ɗum no wodi kadi jangguɓe bomɓe hino jiya e janggugol gandal bongal anga respectugol gandangal ko wi kon ayi par ce que nafa gandangal ko gollitirgol ngal awa an hay taw woni ala e gollitirde mo landike ma ene ɗum ɗo hino harmi wi hino harmi ayi par ce que haraya janfaki heddoɗa probléme ma o an tun awa joni an hiɗa jangge kono ala gollitirde kono mo landike ma karam ko ɗum ɗon harmi yiyatamo hino harmi hay so taw woni hiɗa wadde yiyatamo hino harmi ala ɓanimo
kono modi ɗum fof haɓe wolay ɗum woni ɗo modi ta tewtoɓe kere ɓe yahi lakara ɓe arti harayno la ma petit andi ko Allah subhanahu wa ta'ala wi ko la sakka a jeyama e janfiɓe ayi ɗum waɗi so inni walan tarda ayi nden ñande yawmal qiyama a taway nene e baba e ɓiɗɗo mo kala heno jogui fiyake yonayɗo ɗum ayi kono waɗi so ɓenni ñande janggo kala ko wiya nduggu immoyke andu ko adege ɓe guure mum fottoy ɗon ayi par ce que a tawi nde ñande mo kala ne jogui haqqe ko dowa jonotugol oya ayi ko ɗo so inni walan tarda he an o julɗo andude alyahuda e annasara yiɗatama fesi ha yalta e diina ma kan jokka diina maɓɓe kan haali ɗum hara perdi ɓul wi'u muhammadu innal huda ɓul wi'u inna hudallahi ande no peewal allah ngal ko ɗum woni diinal islam huwal huda ko ɗum woni peewal amodi moyniɓe heferaɓe natoya yiite a aray mi anda luttowo sabuna ɓe janfotako ɓe ala nafiqiyagal mais an a julɗo wiwɗo ashhadu an la ilaha illallah wi ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam yo a andile pelet ɓe seedaki ashhadu an la ilaha illallah muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam ɓe watta nafiqiyagal ɓe janfotako ɓe lakkere goɗɗo wona haaji maɓɓe an a julɗo on daroɗa inna si tawi woni ɓe heferaɓe nato yiite haray luttowo ala walla a hersali julɗo yagal ma ngal an a hersali julɗo si tawno harano ka julɗo haqqan harayno kanɗon déjà hino teddi kaka yalta e hunde ma en tant que julɗo ayi ɓe si heferaɓe sumoya waray luttowo ala par ce que ɓe hino nunde ayo an julɗo ayo ok joni an julɗo on a ƴetti hoorema a naɓi pilasi ɓen ɗon ay a ƴettiɓe artiri palasi ma on aɗa ɗo a dartude hoorema ay sabuna no wodi ko ngara en famali Allah subhanahu wa ta'ala wi heferaɓe kala mo andanda hoorema o gondina ashhadu an la ilaha illallah o gondina ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alaihi wasallam simo faala o hajjuno yeyɗo temedere golle makko ɗen Allah subhanahu wa ta'ala en hewta hay ka ko ɓulle makko ay nde tawde noon goɗɗo si tawi woni a golli golle moƴƴuɗe ɗen siɗe gollama haɗa gani malaika ɓe windi ko dossier ji ɗi wona ƴentinede ɗum koko dow wona naɓede ƴentini e kasamaji ko ɗum wona e déclaré to dare hande ñallal ngal kaari ko ɗum ɗo golli ko dossier ji makko ɗini ƴentine malaikaji ɗin fof seedine Allah subhanahu wa ta'ala seedine hara ɗum no winda ka lawhin mahfuzin ay tufa ko ɗum waɗata ɓeyni ñande be ñande malaika ɓe ɗiɗo no jokki en bon ta sikku non ɓe malaika ɓe cippiɓe hande ko ɓen kadi arete janggogoy la kala malaika ɓe cippiɓe ɗo hande ɓen ɗe ɓe cippirta ko ha dargal daro ayi winduɓe hande ko golluɗa ko na ɓen kadi arete janggo winda dey lanni joni noon an chaque jour haray ɗin dossier ji ma hino windama ko dow ɗi wona ƴentinede Allah subhanahu wa ta'ala inni goɗɗo noon to si tawni a gonɗina Allah subhanahu wa ta'ala a gonɗina nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam a gonɗina maya immito mana imanu billahi ko wiyete imanu billahi ala ka ɓernde ma kon joni noon imanu billahi tawi hino ka ɓernde ma ɓayta ka julɗo an tiguira wi heferaɓe ɓen ɓe janfotako joni ɓe ga ko ɗum hayta ɓe sumoya par ce que ɗa considére ɓen hino nundi koɓe julɓe ka hiɓe nundi ko ɗum hayta ɓe sumoya joni ga wiɗo ashhadu an la ilaha illallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam a janfoto a wujjay a fenay a jeenay tifa hara on to ashhadu an la ilaha illallah rasulullah sallallahu alaihi wasallam nafuma ɗon eyi an golle maɗen konko wonɗa juulade julde ma nen ko sabu honɗum ko sabu wonɗa ittande zakka ko sabu honɗum wonɗa yahande hajja waɗa e nafiyagal a wujjay a fenay a ñama e lakkere goɗɗo sabu honɗum wonɗa juulade a yo'ay tifa haɗa do a dartude hoorema ya andu an kadi awa haray golle maɗen ɗe alaka e ƴentinede ko hay ɗi alama hewtude hay ka kono ɓulle golleji ma ɗi jaɓata joni noon ko golluɗa ɗo foof siɗa juurude ɗa ittude jakka ɗa hajjude kono eɗa fenude ɗa wadde ɗa jogui hasidagal konnagu yagal golle maɗen ɗe adesirtake eyi tifa ɓe tappe ara golle maɗen ala toon ɗawoyta ko mardudum ko ruttete ɗum e makati ala sens hal ataka hadisul khasiya wujuhun yawmaidhin khasiya amilatun nasiba tasla naran hamiya
aya wabbe go nara yawmal qiyama hara hibe golluno ha geeti mabbe de hino tampino juuluno ha wadi sujudere hajjire dum do o kari on hino kayno dum non fo yo taw harano yadde iman billahi taw woni alda iman billahi Allah subhanahu wa ta'ala ni ko mardudum ko rutete dum ay sa fe ko don duwaden faamude sida faala hajjine do temedere ma sida faala darna do juudirde temedere si tawni a gondina Allah subhanahu wa ta'ala ƴetata dum Allah subhanahu wa ta'ala ƴetata golle de iman billahi ala e berne mudum o wi o hawtindirta giggol aduna giggol laakara wona woniri non ndiyanda nga yite ngen hawtata nokku gotum ay Allah subhanahu wa ta'ala yuhday hudallahi pewal Allah ngal huwal huda ko ngal woni pewal wala in ittaba'ta wallahi si a jokki muhammadu wala ana jullu ahwaahum belede be al yahuda be an nasara a jokki be belede be jokku weli fete gijan keccan diway menen men no saytaw ay mo fijale ko ka pay kundo na say naw yoy fijata no nani goy sa fijale ko nda pay kundo na say naw yoda fijata wallahi no nani kono non accu kadi kanaw yoya pay kundo fijji ko ne ko accu kadi ka kun naw yoya ara no wonde important diva sabu se andale Allah subhanahu wa ta'ala ko nda pay kundo kadi mi sikkale ko say naw yoyda wo se anda Allah subhanahu wa ta'ala o wiile aarifuni qabla an ta'buduni ay andelan ko adi o rewdelan va siya jangali ha hebi jangobe sina Allah subhanahu wa ta'ala walli karan ay wala in ittaba'ta wallahi si a jokki ahwaahum belede beden be jokkube weli foti ƴettiɓe aduna hikkin yeeso haɓɓitiɓe nangay aduna ka jungo mum waɗa ka newre mum ɗo si a jokki belede ɓeɗen ay ba'da allazi ɓawo nden hunde jaa ka ardima minal haqqi immorde e goonga minal ilmi immorde e gandal wono wiro toon nde o yaltinno nene hawa e baba adama ka aljanna kono wino fa imma yatiyannahum minni hudan faman tabi'a hudaya wala khawfun alayhim wala hum yahzanun baba adama iblis nene hawa o wi cippe ka leydi meme leydi annabi adama o tubani Allah subhanahu wa ta'ala la ilaha illa anta inni kuntu minaz zalimin Allah subhanahu wa ta'ala ni gasi memi jabi tubu yon kono mema ka leydi hande kadi wal janna do son aray naati ton do hande kadi on gollane mo hande kadi fami kono Allah subhanahu wa ta'ala wino o wi ye aru yaye mom pewal kala jokkoyde pewal langal hade on do yo andu hare kulala la do makko o sunnoytaake nyande jango ay sabuna so hewto o yi ko wiyete aljanna ko o hebi dum o tawa e jaga ko wiyete weli foti kon ko don woni ay joni non ko ngal gandal non Allah subhanahu wa ta'ala woni ko faandi do bawndo cippini baba adama o cippini be kaledi do o aduna alquran o addi annababe joni ko ni rewlo ton ko dum wiiden nanen nelaade muhammad sallallahu alaihi wasallam o wi raufur rahim nelaado hino yurme on sabuna o tindini on kala ko mojjere wadata hebato don fop a andi Allah subhanahu wa ta'ala ko nundudo ko dum wadi so ni mo yidi nundal ñoni Allah subhanahu wa ta'ala ko dum wadi so ni bal khalaqnakum wa taraknahum hamala mais mi taggi on kono mi akkitirali on ni tun mais enen e hoore meden to eske sa hebi do joni biddo ha gayni addema kalade woni a hebi do biddo ha gayni akitirimo ni a jannali mona na gandal anna sana adna yanko wona gandal alqur'ana wona mecce mana heba biddo akitiramo ni ko ni wiyete mi hare sariya no kondanuma am babajo sare sariya no kondanuma parce que no gasa darino ke fiyo wona goddo hawnaki o wona eno goddo parce que ko Allah subhanahu wa ta'ala wadi sab ay mais sa hebi biddo ma ngakitirimo ni Allah subhanahu wa ta'ala hara na kondanuma akipa mo hakan kadi o anda o akipede hoore makko ko dum wadi Allah subhanahu wa ta'ala so nen bawndo cippini baba adama ka leydi do ko ittugol hujja e hoore makko o cippini defte den pewal nga hoyno no aru yaye monga kala jokkoydo ngal pewal hara kulala do makko wona kanko sino noyte
o cippini defte den alqur'ana on o addi hadise jen hande kadi ko ni rewto heɓa moƴƴere nden joni noon si a salike waɗude ɗum ha hewte yeeso Allah subhanahu wa ta'ala ɓe wawi de Allah subhanahu wa ta'ala min ko ɓay mi andano o jaɓanama ɗum la wata marsude ay kanko itti hujje makko on ko laawi pos ay nam ɗum waɗi so inni wala in ittaba'ta wallahi muhammad si a jokki ahwa'ahum beleɗe ɓe jokkuɓe aduna ba'dallazi ɓawo nden hunde jaaka ardema minal ilmi immorde gandal a malaka minallahi min waliyyin wala nasiri yandude sewtoyama ka Allah ala nama toon giɗo a mara toon ballo ay joni noon ko an andi woni ko alyahuda woni ko annasara wonɗo wonɗo si a jokkimo e hoore ko Allah subhanahu wa ta'ala añi kon wallahi so hewtoyi janngo yeeso Allah subhanahu wa ta'ala tawi ko no ɗiɗo ɓurata ayroyde ko on mbiya wi to nde tawno hoore e maɓɓe majjiniɓe ko hoore e majjiniɓe si wowte lakara ɓe wiya ko on ɓe wiya Allah ko ɓe majjinno men ka aduna minen ko ɓe men jokkuno ko ɓe jonunno men wirduji ko men wirdo ɓe yetti men si men jangi ɗum ɗo laabi temedere men nadoyay capanɗe jeɗɗo ka gorol amen min nadoyay capanɗe jeɗɗo ka dewol amen Allah ko ɓe majjinno men jonnuɓe cowalle immorde e lette Allah subhanahu wa ta'ala inna on fopp moɗon eɗon fota hayso huɗodiral on fopp moɗon hande eɗon mari cowalle lette diina koye hombo ƴettete koye kohojo ka koye hombo diina ko mboni ñentidirgal ngal laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana ko mboni rasulillahi an si Allah subhanahu wa ta'ala wi ko nelaɗo ñentinte a ɗaɓɓi goɗɗo goo mo ñentina tawi wona nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam mais sa yahoyi tawi ka perduɗo komo perdini hoore mum ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala o wi heɗite janngoɓe ɓen jokkon janngoɓe ɓen ndaaro ñentimɓe sunna nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɓen par ce que wona janngoɓe ɓen fof kadi koni ko feewi o jannguɓe njalo hande no joɗɗi o daginande yimɓe ko Allah subhanahu wa ta'ala harmini jannguɓe njalo ɓe wolay tun woni ngalade aɗa wawi waɗirde ni mais si Allah subhanahu wa ta'ala o hetti sariya makko nelaɗo hetti sariya mum on daganta ko julɗo suɓagol Allah wi ɗum ɗo nelaɗo wi ɗum ɗo ɗaɓɓa ɗum virgule goɗɗum go dagota ko wama yantugu anil hawa in hiya illa wahayun yuha nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wowlali fiyimo faala wolde tun o wowlali sina ko Allah subhanahu wa ta'ala ko yamirimo ko ɗum waɗi Allah subhanahu wa ta'ala wiya man ata ar rasula fagadi ata allahu kala ɗoftiɗo nelaɗo hara o ɗoftiki Allah subhanahu wa ta'ala si Allah subhanahu wa ta'ala si nelaɗo wi ko kanko ni ñentinirgal so wi hunde kaari ko ɗum ɗaɓɓata ɗon virgule sina ko wi ko mbay haray banu adama ko yoru ɗum hoore takotako ko nelaɗo tan woni ñentinirgal karma koru ko ndu mawnuno wo ko ndu mawni ko ndu akkitiɗo waare o ko ndu akkitiɗo ma ko ndu mari gubawel jani ko mari ma ko siɗo hara ko honnude o mari ɗo hara ko jaman e kangan e kange dagota ko jokkugol mo diina na hay goto ƴettete ko e nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam diina ƴettete ay c'est très simple ifa ko ɗum waɗi so inni andude si a jokki mbeleɗe ɓeɗen a mara giɗo a mara ballo so hewtoyi ko Allah subhanahu wa ta'ala ay sabu Allah subhanahu wa ta'ala kanko itti hujja hoore makko gani o yeti ko hino laawol ngol faami sa akkitino ngol laawol sincani hoore ma laawol ko an andi ton ay allazina atainahumul kitaba yatlunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bih Allah subhanahu wa ta'ala o wi ɓemɓe men okki deftere nden alqur'anare nden hiɓe jangira alqur'anare nden nde hana jangirede noon ulaika yu'minuna bi ko ɓeɗo woni gondimɓe alqur'ana hino jiya e ronkugol jangirgol alqur'ana nde hana jangirede noon angal jonnutugol hurufuje ɗen haqqe majje on sendinira a e a sendinira ta e to sa sha ha ha a ha
huruful hijaiya warattilil qur'ana tartila jangiron alqur'ana re jeppari non wallahi a naata he julirde go tottugol wagutu nana imamu hino hikki yeso hino janga alqur'ana billahi wallahi tallahi si tawni hida nande ko alqur'ana wolde ko ngata hino hulbini nde tawde non si tawi woni a anda kata no andira bala ndega hikko yeso ko ɗum waɗi imamu yaga hino waɗi danger ko siga mum ala ay no sa innama ko a lando a jonnama ko a jonnama lando andi Allah subhanahu wa ta'ala wi lambe ben kabe ñawoyte don population heddibe wona do ñawoyte imamu kan kadi ko ñawoyte don heddibe wona do ñawoyte goy parce que temedere si juli bawo ma dum non si woni duubi sappo da julde woni duubi no gayda julde capantati da jullude be wonbe julde bawo ma fop ka responsable julde mabbe den dal imamu li yutimma imamu ko wadira ko fi timmingol ay sabuna am bawo ko dum wadi c'est très important julugol ka julirde juulobe ka cuudi mum acca don julirde il faut attention bi watta yila moƴƴa sabuna imamu si tawni imamu wonɗo yeeso ma tawi ko neɗɗo anduɗo himo timmini bon si a juuli ɓawo makko si kanko tun so timmi yalno hara wallima ɓawo ja si tawni an anda hara o timminanima o woni responsabilité julde ma nden a hewta ñande janggota julde ma nden hino timmi par ce que si julde imamu timmi julde ɓawoɓe timmi joni noon an anda no julirte a jangga tajwidi a wata jondude ayaji ɗen haqqe majje on bon a julata ka julirde ka suuduma wonande juloɓe ɓe haccu mo ngala julde kam ɓen ɗon kam wowletake ay c'est très problème nde tawde noon ko si ndeɗo julde moƴƴi haray fiya kujji ɗin fof moƴƴi si ndeɗo boni haray alhaaliji ɗin fof boni julugal julirde hino moƴƴi si imamu timmi par ce que haray julde ma moƴƴi ñande janggo imamu wonanoyte responsabilité julde ma nden on waɗi sadugol imamu yagal no waɗi grave parce que an imamu on kala juule ɓawa maɓe fof ko responsabilité julle maɗe no wawa safar jo ilandem ka ƴawnuɗa passage ɗon taƴƴinɗaɓe biye on mbuɗa bafe maɗen waytorɗa caabi ma on ko a responsabilité passage ɓen ha ɓe cippoyo si accident waɗi ɗon maayi ko edete ko safar jom waɗi accident temedere maayi wa nanggam maayi safar jom waɗi accident hunde kaari waɗi wiyetake ɗon ɗo passage jom waɗi accident et pourtant la ko safar ko ɓuuri hewde kon si accident waɗi ko passage woni e mayde kono mi wiya ɗon passage jom waɗi accident ko wiyete safar jom waɗi accident ka kono kay mom julde nden sine moƴƴali tun ko imam woni responsabilité mayre ay ko ɗum waɗi so waɗugol imamu yagal no waɗi dangereux yo taw hara hiɗa andi nanon imamu yagal non pijji ɗin jeyna e sappo yo taw dow hunde nden hiɗa andi par ce que si oto darike ɗo a meeɗa doginde a meeɗa andude ko wiyete safar yagal fiiɗa faala doginde tun a doginta golle aduna yankoji ɗin fopp ka fallade gollude yesoɗa fallade gollude a yaha janggana taw si gollaɗi kono wiyete formation hunde kaari ingénieur bâtiment ingénieur hunde kaari par ce que a janggane hunde nden taw si waɗande kono kay bala nden na waɗe lan imam ko taw taraɗa jangi alqur'an on hiɗa andi kono alqur'an on wi kono walla nataɗe juldere goo sa nani imam ino janga walla a tama e hoore ay wara trilil qur'an tartila Allah subhanahu wa ta'ala inni jangoɓe alqur'ana on de cippori non ko ɓen woni gonɗinɓe alqur'ana on kono jangol alqur'ana tararararararara no hulɓini ko ɗum ɓeyni to no goɗɗo no janga alqur'ana tawara ko bakkatu o mari nde tawde noon Allah subhanahu wa ta'ala sa jangi alif goto ɗa mari baraji sappo sa jangi mim goto ɗa mari baraji sappo hay nokku ala ka baraji heɓoto wa jangol alqur'anul karim ala alif mari baraji sappo ba ɗa mari baraji sappo ta ɗa mari baraji sappo sa jangi ɗon juju goto juju ɗiɗi juju tati ko mbandi mbere baraji ko marɗa kono ko taw hara ko alqur'an de wiiri non hara ko tajwid jontugo hurufuji ɗon fof haqqe majje on en fof yiɗen fottude ka jangete toon yawi ka jangete toon ya qur'an so ɓe nodditama ɗo janggol alqur'an ya jooɗoɗa ɗon daara no wona jangirede ɗa tawni haqqeje alqur'an on hino jangede hino jonitede ay c'est très dangereux no waɗi dangereux ha hino hawni
déjà si tawi da gondinal qur'ana on tawai no ta hulbini no metti sifade ay bon hino jiya e anga respectugol qur'ana ronkugol jongugol haqqeje mayre on joni tande hurufuje mayre on hino jiya e anga gondingol alqur'ana on tawata hara an ko si goddo mayi ton qur'ana jange ko si suudu no hattere ton qur'ana jange ko si patron no di to elan fala do jangana alqur'ana bay hide ngandi don haray gonga be si karama ko en badi kelon de nyande jifa kan tekkay yaha jangoya la ko taw hara a jangira alqur'ana sabu Allah a jangira alqur'ana fi hida andi politique farilla hoore ma jangol alqur'ana ay hara ko sabu non jangirda kono enen ko tawani en hotta e suudu tun ko tawani goddo maayi tun ko se wani balde ciapane tun balde jeddi tun ko se patron lete de jangana alqur'ana ko don to alqur'ana jangete on to alqur'ana gondina don alqur'ana gondina ka don hay fus ay ko en jangirde sabu Allah ko bay ko sabu de adiren ka do jangirande sabu ittugol majjere anda ko dum do Allah wi ko dum do Allah yamir ko dum do Allah hadi ko dum do woni gondigol alqur'anul karim ay Allah subhanahu wa ta'ala wi allazina atana ben dum lokki defte alqur'ana yatluna haqqa tilawati hibe jangirande nunde haana jangirede non wala ka yumuna bi ko be woni gondimbe wa man yakfuru bihi kala non yeddudo dum naatu ko alqur'ana jangirano jangiri wo tarararararara wallahi mi tati nakkel go bena jangaden do yasin capannay wallahi hako mi jodere reyitira hanko si a calculer sa concept ya taway non wawa wonde en gayni e jangane yasin capannay wona ko mi woni jangode ko men humpade ko men gaynata on gebede ngara ko dum men habbi ay mi hulbini ha difa Allah subhanahu wa ta'ala ni kala men jangu ñol gala jangiro fa wulaka be no humul wa man yakfur bihi ay kala yeddudo dum sali jangude alqur'an de hana jangirede non ma jangirende sabu gebo yaduna Allah subhanahu wa ta'ala inni fa wulaka be do humul khasiruna ko be woni perdube ay c'est fa ko do wadi goddo ne jangal alqur'an tawara ko bakkatu wodani mo ay jangal alqur'an ta ko bakkatu wodani mo ida yaado ha tan ina an fen do hida hattirde wadugol ko mujji hara ko hattirde bonnugol wonda ko wiide ndane kon pijidum taw fop ko imanu billahi woni ko adi ay a gondene ya Allah subhanahu wa ta'ala anda ko a arifuni ga bala an tabuduni ko wiide nane kon kadi cippinande wotere do yonata alqur'ana cippinande didi yonata alqur'ana cippinande tati nay do yonata alqur'ana sababe nalabe ben kambe balde tati kala goddo cippine alqur'ana balde jeddi kala goddo cippine alqur'ana dum ko non gurnana fo ko non hara ha hande mo konti ha fusta o wadali no bami mi nabama do jande kam cippino alqur'ana mi gayni mo ane 80 ane 70 ha hande mi rewali alqur'ana ha hande jujju amma mi rewtaaki fo do amene men janguno ay no hawni ha Allah subhanahu wa ta'ala wi ya bani israil kono yeggedal annabi yaquba israil ziv izkuru andite jante ni'imati ya nemaji an allati nanamtu alaykum dum nemini dow modon ay wa anni min de faddaltukum mi burni yo ngalal alamina e dow de do tagore ne tawde gande den fop koy hoore bani israil ko bani israila adi hebde ko wete gandal kom ay woni ka alquran woni ko gandal aduna yanko wangal sabana ko bani israila ko ben andira majjingol avion ko ben andira majjingol baton pigi den jena sappo gande den ko kambe yira ko wete gandal kom bani israil Allah subhanahu wa ta'ala mojje mabbe ha be gayni o yeddibe kono ndare laabe jelo Allah subhanahu wa ta'ala hudi be ka alquran enen mafteniraade Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko jelo Allah subhanahu wa ta'ala mojjide mun hibe yigiti Allah subhanahu wa ta'ala
hande karam ko Ibrahima si yayi ɗo ha heeɓi jawdi watti dasude kattije heeɓi galleji hino ɓiɓɓe hino rewɓe min ndi jawdi am ko min andi honno heɓiri ndi iɗon andi ko ɗum heɓuno Qaruna iɗon andi ko ɗum heɓuno Qaruna ha kanko e leydi makko ndin ha kanko e jawdi makko ndin ɓe unaka leydi ay kanko e leydi makko ndin fof ɓe unaka nder leydi ɓe suula ko ɗum heɓuno Qaruna kanko wonno financiére Firawna on ko goɗɗo goo noddunomo aro wi Qaruna o wino o wi o wi kono ndi jawdi ndi Allah subhanahu wa taala jonnima moƴƴorde Allah wallu miskinaɓe moƴƴoy Allah subhanahu wa taala o moƴƴiɗo e ma o wi min ndi jawdi am min ko gandal am non min ko expérience am ko min andi honno heɓiri ɗum Allahu akbar ay non min andi honno heɓiri ko min andi honno rewri ha ɗum ɗo heɓori mais hino woodi ko waɗi ha se waɗɗa ɗum noon par ce que Allah subhanahu wa taala o tagima gogo ko fofango Allah subhanahu wa taala ngam wonɗa e fofude Allah subhanahu wa taala andakima ɗum facture hay fuy o tagguma o timminanma tere ɗen fop hay gotum manka o okkuma kadi cellal mais ɓe o tagi juuɗe mum timma walla koyɗe mum timma walla noppi mum timma ma guite mum timma ɓen hino heɓude no faanira noon woɓɓe goo natina si tori wo si ñaama ka sukkude ɓen kadi si ɓe heeɓi jawdi haray ɓe anda ko ɓe faala ay mais Allah subhanahu wa taala suutuma ɓen no fof o timminma tere ɗen 9 o okkorma par ce que wona doole makko ma ko fodore Allah subhanahu wa taala ɓeyni wo fodore taw bindi yoori wona gandal ma dey wona expérience ma dey ko fodore Allah ko Allah subhanahu wa taala moƴƴi e ma joni so Allah subhanahu wa taala moƴƴi ma an kadi moƴƴo e tagore makko nden ka ko Allah subhanahu wa taala okkoyta mbuuɗi ko Allah subhanahu wa taala waɗanita sadaka Allah subhanahu wa taala inni mi yurmetake on mo yurmetake o wi si o okkorima yurmoɓe wonɓe ka leydi kan kadi o yurmema ɓe wonɓe ka samawji yurmoma sa woni neɗɗo moƴƴotoɗo e tagore nden ɓe malaka ɓe yewtude nane en aroɓe ƴetta dossier je ɓe winda contrôle gano yeɓe woniri kawar leydi noon ya naɓa contrat ɗo rande Allah subhanahu wa taala ko ɓe yarta ɓenna kaari ko ni ka par ce que ñande ɓe ñande dossier ji ma ɗi hino ƴawde mais si nama ɗo joni état sakkiyane ɗo état watta bilan ɓe dara vraiment kombo ɓuuri gollude mais sakkiyane état waɗay ɗo bilan kombo ɓuuri gollude ɓe contrôle kombo ɓuuri gollude kombo woni janfaki mais ñande ɓe ñande dossier ji maɗi no tawayde Allah subhanahu wa taala aɓe ɓe contrôle non kaari koni oɗo hino walli mo moƴƴade e tagore nden mo waɗi ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo e ɗum ɗo hande kadi si yeyi noon ha tawi bon ɓe daari ɓe tawi way ko a moƴƴiri tagore nden ɗum ɗon kadi arrêtirede toon haray Allah subhanahu wa taala no andi fi maɗa malaika ɓe no andi fi maɗa ayi haray ɓe woldetima hiɓe andi eyi ko ɗum joni noon oɗo ɓawa wi oɗo yo moƴƴo e tagore nden o wi kanko jawdi makko ndin ko expérience makko kay kanko andi no heɓiri Allah subhanahu wa taala mutinimo kanko e jawle makko ɗen foof ay état siji ko marno hawana garno mo andanɗa aɗa ɓe wi mana caabije banque ji makko ɗin fof ko sagataɓe 50 wonno ko jogoto caabije makko ɗen ko patron jambo marɗen ɗon hande moɓidire jawle wonde ko nakiri fof magasin joni ko nakiri fof moɓidire caabije mum fof daro si tawni payko goto townata ɗum suka goto tawnayi ɗum caabije jawle men ko woni ko nakiri fop si moɓidirama walla Sénégal si moɓidirama ɗo payko goto tawnayi ɗum mais garno kanko caabije magasin ji makko ɗin caabije magasin ji makko ɗin to gono ɗo jawle makko ɗum sagataɓe 50 ƴettata ɗum kombo heɓata ɗo jawdi ɓuuri on kono ɓawa wi kanko jawdi makko ndi ɓawa wi ko expérience makko ko gandal makko hokkimo Allah subhanahu wa taala mutinimo e mum ka leydi par ce que jawdi bewinayi eyi innal insana la yatiha an ra'a hustahna jawdi ko bewinayi ɗum eyi kono ko si tawi woni a anda ko ɗum waɗi ko wiɗen très important ko wiyete imanu billahi ça fait fiyake neɗɗo o moƴƴi fiyake neɗɗo o wata moƴƴude ala imanu billahi wata wonde
parce que sila gondini Allah subhanahu wa ta'ala hida andi ko habbi ma yeso Allah subhanahu wa ta'ala kon tultata la sakka a waɗana ɗum e ɗiɗi faami ko marɗa jawdi o ko marɗa jawdi a anday ko honno ko mana a wonay fewjo fi jawdi ha wona kayri fewjata fima parce que andi ko ɗiɗi si goɗɗo heɓi jawdi ko ɗiɗi ndi fewji fima walla a fewji fimawri Allah walle noon hara jawdi ɗum ko an fewji fimari na kayri fewji fima si ndi fewji fima tum bonay no wona wonkikin noon wonkiki si tawni ko kanki commande ma tum moƴƴata ay yo tawara ko an commandotoki ay en nafsa la ammara tum be soyi ay wonkikin kañum koko boni ki jamirta bom mum ko na ko nafata jommake ki jamirtaki ay jawdi ndin kadi ko noon ay reno hulmi bon ndaare no ngene mofte neladambade sallallahu alaihi wasallam hande ko jelo Allah subhanahu wa ta'ala majjido e mum hino jari hino beyi hino banti balaje inna lillahi yuhibbu kullu mukhtalin fakhurin Allah subhanahu wa ta'ala o yida kala tawno balaje bungudo mantido Allah subhanahu wa ta'ala yimi yida on Allah subhanahu wa ta'ala woni sa woni tawno balaje hakkunde yebe nga woni neddo mantotodo comporto famitana buri mum Allah subhanahu wa ta'ala o nyande jango ko ittoroytama mone o jasinere hakkunde be nyande lakara yebe fu sengo be woni ya sengo do made wona wonirda wona hakkunde ma jama o nyande jango ay wona hakkunde dendila wile yimbe ben non Allah subhanahu wa ta'ala cippini fi ma hara nyande jango rebe ngino yabire koyde mun den ka dargal be wiya ko be wonno mantortonobe townintini be kala karabe kaka aduna ay inna la yuhibbu kullu mukhtalin fakhurin Allah subhanahu wa ta'ala yida kala neddo bungudo mantido ndarte hoore men ayay do wobbe go sa taw hara wona wabe wona men way hara mara buri pantalon goto nge padum goto kono si men yaltuda e meden townito ay na buri amen ala itti non sikeni wen mari galleji mari jawli ha ko bonata ay sibe yima hay wiuda be assalamu alaikum hay hara hay wiugol ma alaykum assalam wa tata no tedde mabbe tellement que ko be minimisement kon ay mais pourtant banu adama fo no fota ay neddo wona neddo ndarata ko banu adama on darata wona conkidi o wattiri ndey mana ka walata don dey wona dande makko den dey ko wonki kin darata banu adama wala gadi karramuna bani adama Allah subhanahu wa ta'ala wi mi teddini banu adama mi teddini ko wiite fi banu adama kon he joni non si Allah subhanahu wa ta'ala teddini fi nde hunde anga jasini den kono sikkuda neddo no waywade on wawade sidara ko taja ko e ngaljo sidara ko bundo sidara ko monoru woturu sidara ko mbobojo quelque soit banu adama no waywade sidara ko bofojo rugo wayha ala kulli halin no way wonde kale nange do yandu Allah subhanahu wa ta'ala hino teddini fi makko kono an kadi hida hani teddinde fi makko ay sidu hara ko say o tori wosi o nyama da hani teddinde fi makko parce que Allah subhanahu wa ta'ala karramuna bani adama o senindirali don o wiari don goyo ay inna khalaqnakum wa ja'alnakum al-qaba'ila lita'arafu inna ma akramakum indallahi atqakum ko burdude valeur ka Allah o burdude martaba ko kulal lango rek wata zawadu fa inna khayra zadi at-taqwa Allah subhanahu wa ta'ala in he sido ngarde kando yobede sabana do fokkite wayasi woddudo goy dabbe arsande posude arsande posu la karan kon bay ko ndi jawdi wonne nge mantorde la aduna do ko ndi wonne nge bungirte ko ndi wonne ko bodde arsande posu la karan ko honnu atagwa atagwa ana kay mom haray de ngene watande ila hay goto men hana jasinde goddo hay goto men hana minimizugol hay goto en fop meden ko bibbe adama ye gandu Allah subhanahu wa ta'ala hino teddini en teddiniriren ay kono si Allah jey min tun simi cebike do goddon gokkunni baba hande kadi bon mi consideramo anni ko dum be wino si hewti mujju jamano fami dum wadi tension yo Allah subhanahu wa ta'ala walle yo Allah yurmi nge fewnane nge dinal islamu yo Allah subhanahu wa ta'ala bagare majjere makko ne wota nangitiren jikkuji mendi
sabu Allah subhanahu wa ta'ala yino si hewti mujju zaman akhiru zaman a taway ko fotay be jogade be woni nene goto ko ben yurmondirta di udu be reedu wotur be ifa ndareto ça fait ko jawdi jokka hande na do fewndi den hande si amara alubata gongel angon a bokka listion angon a bokkade sida fala ndarto hoorema angon sa ala bon a bokka tifa no hulbini ha yo Allah subhanahu wa ta'ala wallen ay andite nemaji Allah subhanahu wa ta'ala okkuren di mojje makko mojje Allah subhanahu wa ta'ala ko mojjor tan Allah subhanahu wa ta'ala andin jawdi dal subhanahu wa ta'ala okkorma ko wallugol tampube ben yurme miskina be Allah subhanahu wa ta'ala ben anda peleti dum do wona feere ma wona doole ma ko Allah subhanahu wa ta'ala eddiga bawgal mum okkorma ay oni ya bani israila kono e gedal annabi yaquba izkuru andite ni matiya nema jan Allah tinam to alay ko dimine min de do modon wani ne min de faddal to ko Allah la min burni on horande tagore de ay non ka sami gadam ko ibrahima walla goddo go won lange darda do migitine magide Allah subhanahu wa ta'ala wadam madi baydo ko bani israila sappa me ko amma ankadi mi ndari gorol mango fo walla fami ma on fop Allah subhanahu wa ta'ala soto ma don okkorama hodo mon gon fop wobbe yaltino dabbino duubi hebali an immona to Allah subhanahu wa ta'ala okkore fo jibo pay ko jaloy hande andanda hoore maada hara sa hewti kamen hande haraye mawbe be duubi temere se be hayli kama ko be ruwo ka leydi be yabe salmina ma sabu honno fi harade luuba gongel kono harade tawna don balaaji hakkunde sorirabe ma tawna don balaaje bay se la luuba gongel non la andutu ko Allah subhanahu wa ta'ala okkuma dum modde tagore den wattagu hule yawma nyallal la tajzi nafsun an nafsin sayya hule nyallal ngal andanda hoode maada ndenyande wonki wo wawana yakiya wonki hay fus handa immoto do joni hande min ibrahima mi Allah subhanahu wa ta'ala okkolena do joni jawdi mi yakame minna mi walla don joni ko tarawan kaari jomi tamoy tampere walla mi walla don nenan kaari jo manami mijo hande mo kala mi yo calcul dum no heewi am pagay hande kamen ko mi yiri gite anden kon pay kon andanda hoore maada ben kutira makko ko ben tetimo koy ley koyde makko be o jandi wala o fiire yene sapo Allah subhanahu wa ta'ala wallimo fi makko banti wari mi wadana ko tan hunde kaari nena makko jara uttani mo leydi benni sa wadi mi hudete ruya dum hulbinaaki hande min mi hebay do joni mi mijo yawgol walla goddo mi walla hodon wadangol hodangol do walla dum do fami nena jara walla baba mbara way taybe non uttano la leydi ben sa bari dum mi hudete ruya mokko hulbinaaki hobini ha ay jani non min jawdine de Allah subhanahu wa ta'ala okkuba ko dum o yamirma surtout non battondir e maben Allah subhanahu wa ta'ala ko dum o wi siya hebi nene ma e bamma hande kad non walla gorol mango batondira e maben parce que siya hebi jawdi acci be ngure manen a finance be ngure wobbe go parce que ala sens hay sadaka be wi ko stawni be ngure manen hino haton jina si yaltina nabana go sino ko sidade be ngure manen haton sadaka no fuddi ga nder soduma be ngure mande ko say be ngure mande libi no si feddi nabana go hane kad non ara e kawtangal degota ko ga jetta nafuya kawtal go acca kawtal mangal kono hande ndare déjà wobbe go jalema eden hibe jetti be wakkili jettogol ya inférieur nokku go financier nokku go harbe be wakkilaki re finance gol ka mabbe fi on fi ta yimbe mabbe ben andu embere ko be jogi maye mabbe hasa bayna kaari no mari wala men wallude hande jala mari do jawle fami mum bolonda mum anda fi mudum ko janambe ande fi mudum ko ma bonamma ni nanga me ko men woni ay holbini ha
hule nyallal ngal andanda hoore maɗa wonki wo wawanaki ya wonki ñande janngo e fus ɓe wonɓe e sakkade ɗen wota ƴetti jawdi ma ndin walla miskina ɓe hanoɗa wallude ɓen si daroyama ñande janngo ɓe wawanama yeeso Allah fusi ɓe dandotama fusi yeeso Allah eyi wala yugbanu jaɓanoytake min ha e wonki hin adulum cottaɗi ay wala tanfawha nafoytake safaatun tefore tefowo go Allah subhanahu wa ta'ala wi ya ƴettinde jawdi ma finance fi Allah menen musidɓe maɓe men daro nene baba wasade men ta waɗi ɗum min huɗete ha ruya faami ñande janngo noon daroɗa yeeso Allah nene ma daro Allah subhanahu wa ta'ala hi ndi jawdi ndi moƴƴuno e ma hayre finance ande inna ko nena ni no tami waɗu tami finance ndi fi Allah tami wallu kaari Allah subhanahu wa ta'ala wi mana yawma la tajzi ñande tawoyta la an nafsin la tajzi nafsun an nafsin wonki wawno yaki ya wonki ya fus nde ñande nene ma walla soko bamma walla soko bappama walla soko kawma yamira ma ɗin ɓe dandoy tan ñande yeeso Allah watama dandoyde watama dandoyde bon a daroyta ko ɗon noon kadi wiya e Allah joni awa accanam mi dara solution ma waccu mi itta ɗum ɗo mi hetto yafoɗa ala erreur komi wanno kon ala wala tanfawha safaatun négocier fusi ala ɗon hande kadi haray ay ha daroyke yeeso Allah subhanahu wa ta'ala jawdi ndi Allah hokkuma ni a jaɓalde finande fi Allah ko Allah subhanahu wa ta'ala yamirma ɗon a waɗali ndi ɗon tawi ko woɓɓe goo few jannoma ɗum daroyɗa non yeeso Allah solution fusi ala ay al jaza'u sayya al jaza'u al hasanati al hasana lakara ko ɗum golle bonde ko joddi bondi golle moƴƴe ko joddi moƴƴiri la ala ɗum ala ton ay Allah subhanahu wa ta'ala wi wa izibtala ibrahimu bi kalimatin fa atammahunna andite tumande men jarri borno annabi ibrahima konngudi annabi ibrahima timminiɗi annabi ibrahim aadidi ɗe ƴettude Allah subhanahu wa ta'ala ɗi fof o hunni ɗi fof ayi enen wi meɗen enen haali pelal wiɗen honni wiɗen guiɗo no ɓuuri neno goto welgol ka enen pourtant no wawi wonde wallahi ɓay hay zoɓe théâtre men ɓen so wi ɗum hino hewta e nokkeli goo walla guiɗo ma ko yaltinta ɗum hay nene goto ma yaltintama ɗum ko ɗum waɗi ko wiyete giggol ko no hawnide giggol no waɗi dangereux ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗi ɗum par ce que no woton woɓɓe goo so ɓe yiiɗi haray ɓe yiiɗi no wodi noon yiiɗiroɓe naafiqi yaagal kono walla woɓɓe toon so ɓe yiiɗi tawi sawa giggol ngol ko sabbu Allah woni ko ɓe yiɗiri ko gilli ɗin tum wawata itude ɗum par ce que goɗɗo so yiɗirima fi Allah waɗanɗamo a waɗanamo par ce que ko giggol ko fi Allah ayi mais woɓɓe ɓenen ko ɓe yiɗirtama ko sabu goɗɗum ko sabu nafawon kon ñande nafawon kon koppi o lanni ayi hiɗo sukkude waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala wattakhadha ibrahima khalila Allah subhanahu wa ta'ala jogiti annabi ibrahima jaatigi hiɗo sukkude ɗum ko petit affaire noon ko sama kala noon par ce que ko sabu ko ƴettani ko sabu ko aadude Allah subhanahu wa ta'ala ko Allah subhanahu wa ta'ala kanko annabi ibrahima o hunni ayi ko waɗi so inni wa izibtala ibrahima antete mande men jarri bono annabi ibrahima bi kalimatin konngudi fa tammahunna o timminiɗi bon hino jiya e majji wona no bam makko jonnirayno mo sanamu noon ɓay ko bam makko o yeddata bam makko kono o yaha o yeetoɓe oyna miɗo yeyde ɗo kombo sodata ko nafata o yeyaki kede wartira oyna baba mi tawi ɗo kono ɗum marsali o liɓa ɗon bon hino jiya e muɗum Allah subhanahu wa ta'ala ni walli ɓiɗɗo makko o hirsa o hunni aade ndin Allah subhanahu wa ta'ala remplace mo ngaari baalingil hino jiya e konkuɗi ɗi Allah subhanahu wa ta'ala jarribode annabi ibrahima makkatil mukarrama hari ɗon ko sara ko bowal meelen ko sa yeyno ɗon ko tunte kaaƴe tun yeynoɗa kaaƴe a yiyata ɗo lekkum hay gootu ñamete ko makkatil mukarrama annabi Allah subhanahu wa ta'ala wi he ƴettu ɓiɗɗo ma ɓeyngu ma azara e ismaila naɓaɓe makkatil mukarrama naɓaɓe toon accaɓe toon tawi hay goto ala toon hay e goto ko ladde laaɓunde ko wiyete ladde kon makkatil mukarrama ɗon say ko ladde bon
bon histoire no juuti seeɗa presque ɓay tamme on ko raɓɓuɗo en wata sifade ko adduno sabu ɗum ɗon on fof faami kono koko wiyete nawligu yagal kon sabu nene annabi ismaila on ɗon kanko hari ko o korɗo tawi himo mari toon sonnajo goo bon tawi on sonnajo ɗon himo ɓittini e azara nene azara biro annabi ismaila taw ɗum ɓittinimo mana to si tawi tun a jombi sonnaɓe ɗiɗo e nder galle tawi arano on hino ɓuri ɗimmon pouvoir mo ɓuri mo sabu mana sonnajo makko arano on ɗon koye hakkude gorol mum woni koye hakkude famille makko woni himo mari doole oɗa sonnajo o mara ɗon doole tawi oɗa hino ɓittinimo Allah subhanahu wa ta'ala wi ƴettu o sonnajo ma ɓittinaɗo e ɓiɗɗo mum naɓamo e nokkure accaɓe toon ayi o nayi mo makkatel mo karama o liɓoyɓe toon ayi déjà ɓay woni o fokkiti o nayiɓe toon o accoyɓe ko budude toon ɓay o fokkiti sonnajo makko o wi o wi ko menen e hombo accuɗa ɗo Allah annabi Ibrahima ini onon yo Allah woni ga ay o nangi lal makko o yahi ko on say ɓe woni ɗon ha o ɗon ɗama e tawi o manni o wacci annabi Ismaila ga o yahi fi ɗaɓɓugol ndiyam ko ɗum woni Safa e Marwa ko dogata hakkude pellere ɗon ko ɗum woni farilla hakkude doggol Safa e Marwa o dogi e mo ɗaɓɓude ndiyam ha o waɗo tawi ko bobon hino wullude mo dampude o dampiti ha ndiyam ɗan yalti ko ɗon woni ndiyam zamzam mais hande ndaare makka ko sabu konngol ko Allah ko respectino ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ko hande ko ɗum si makka wiya makka hande ko honɗum woni mara makka ala makka ko honɗum woni ala makka hande ko mbo woni reva yawgol makka hay ayɓe Allah ɓen hino rewi yawgol makkatil mukarrama na noon fi yiɓɓe makko ɓen ɗum ɗo fof ko sabugol konngol ngo wino ɗon Allah subhanahu wa ta'ala ene ƴetti ɓiɓɓe mawɓe ɓen go naɓa e nokkure ndenadema ladde laaɓude hay goto ala toon ñamete hay fusi ala o ene ƴetti ɓiɓɓe mawɓe ɓen go naɓa acca toon sabu hoola ɓayɗa hooli Allah subhanahu wa ta'ala waɗa ɗum ayi ɗum fof no tawa ko wi hino min jarribode annabi Ibrahima konguɗi o timmini konguɗi ɗi ko ɗum wonde nga yewtude nanen si a hoolaki Allah subhanahu wa ta'ala keɗa sukkude hara e marsi si a hoolaki Allah subhanahu wa ta'ala a hoolaki nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam a ala hoore yamirore Allah subhanahu wa ta'ala a ala hoore yamirore Allah subhanahu wa ta'ala siɗa faala a wala waɗa ɗo honnunde keɗa sukkude hara e marsi wallahi hara e marsali hara e marsali wa isibtala Ibrahim andine to mande men jarri borno annabi Ibrahima rabbu jamo ko bi kalimatin kongude fa tamma hunna o timminidi Allah subhanahu wa ta'ala wi qala wi innani min ja'ilo kam walati lin nafande wen imama nyentinirgal bay tun jarri ki annabi Ibrahima timmini kongude Allah subhanahu wa ta'ala ni mi wadete nyentinirgal adna Allah fo nyentinte ha darangal daro ndare makkatil mukarrama ma ndaro si tawne julde donki hewti tabaksi ndare julde donki nisiki sumaye no inne ko sumaye ɓuri jogade baraji sabu ko hooreten kon nde tawde ɓe wi si a hoorino hana hoorirede noon hara na wonugol tum fi mi yarali mi ñamali ñamete rewali ka hunde ko ɗo yayi ka reedu ko ɗum hara nan kankor ka ɗon dey hara no andirɗa noon ndiyan e ñamete rewali ka hunde ko ela bimbi ha kikide ko noon kadi tere heddide ɗen fopp hooriri ɓe wi haray bimbi ñande inna hande ko julde haray ɗaɗa raɓiri bakkatona nenema jibinnoma jukkene wiye nden juldere ɗon hinde mawni ka ko ɗum daresi julde donkin hewti a tawa ko nden ɓuuri jogade doole fayde jole ɓen annabi Ibrahima wona ñentinede ndaro makkatel mukarrama annabi Ibrahima wona ñentinede ɗum ɗo fof ko sabu honɗum ko sabu ko jaɓanno Allah subhanahu o hooli Allah subhanahu wa ta'ala kon ayi oɗon ɗon siko tawne hoolaki Allah subhanahu wa ta'ala marsi haray marsali ayi on wa min zuriyati ene o landiti ɗon kanko annabi ene Allah ɓiɓɓe am ɓen kadi a waɗay ɓe ñentinteɓe Allah subhanahu wa ta'ala wi qala wi la yanalu ahadi zalimina yimɓe to ñoɓɓe nde heɓata mana an annabi Ibrahima fi mi jogitike ma jaatigi ɓiɓɓe ma awoɓe ɓawɓen soɓe yeddoyi Allah subhanahu wa ta'ala mi considirtaɓe sabu ɗum de ayi ɗum ɗo kadi holli fi innugol menen baba amen ko waliyu baba amen hari ko sirifa mama soramen wonno e ɗum ɗo mama soramen la Allah walle tun hara an kadi bamma mana
ko bamma hara an kadi hiɗa respecte no hiɗa joggi gandal ko bamma hiɗa respecte na wigol tumenen ko men ɓi no ɗum ala ton ko men ɓi hunde kaari wonano mi wino karma ko jogoyno makko non wo gandal ala e galle baba hay goto hey gandal ala e baba hay goto par ce que gandal wona e baba hay goto cippina gandal ko nelaɗo mo sallallahu alaihi wasallam cippina ay suudu gandal ngal ko nelaɗo menen ko men ɓi ɗum baba men ko ɗum ala ton ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala jaabiɗo an tontiɗo annabi Ibrahima o wi ene de tawde no moden aden si heeɓi moƴƴerade ko ɓiɗɗo mum woni ko yelindini ɓay o wiɗo boni mi waɗete mana an Ibrahima mi waɗete mana jaatigi mi waɗete ñentinirgal o landiti o wi ene min e ɓiɓɓe am ɓen o wi la heɓata mana heɓata aadi andi neɗɗo toñuɗo neɗɗo toñowo mana annabi Ibrahima fi hiɗa moƴƴiyan fi miɗo waɗuma jaatigi si tawni ɓiɓɓe ma ɓen aroyi ɓaawo si ɓe rewali lawol ngol mi wawata moƴƴade e maɓɓe ay la yanalu ahadi azalimina bon joni ɗum ɗo wonani en mande goɗɗo hay innugol to fi minen ko min ɓi kaari ko mi kaari ɗum ɗon nafata ko taw to haran kadi hiɗa golli ko moƴƴi nam e Jama TV haray neɓata leere men on yona haray iɗen wawi ekkude numéro téléphone on dan dimiti inchallahu rabbi waynodiren iɗon wawi wadde 206 206 waɗon 209 plus habboɗon ɗon feere so tawi no nani boîte vocal no wala waɗon 54 après naton ka Jama TV yewten ko yewti e darsu meɗon kon wata ko yewti e l'islam on ko yewi ko faminen toujours no yewtirten noon no wawi wadde 206 waɗon 209 waɗon plus jentirta toon ɗon seeɗa ha so nani to serveur vocal on waɗon 54 on wawon natude nam inchallah wara numéro on no affiche ka écran ɗon e dan dimnete inchallah wawa waynodirde 206 209 waɗon plus 54 nam Allah subhanahu wa ta'ala o wi wa iz ja'alna al bayta andite mo ndemin wadno suudu kaaba ndun masabatan ñiɓirdu tabitirdu linnasi wonande yimɓe ɓen wa amnan e holnindu yoni ndaare Makkatel Mukarrama est ce que goɗɗo no manka ɗon wonde ka suudu kaaba hino wulɗe andite noon wa ñande annabi Allah subhanahu wa ta'ala wiyayno annabi Ibrahim ƴettu ɓiɓɓe ma ɓengu ma yaha liɓoya e nde ladde ko andandare ma ko ɗum sina kuuɗi e kaaki ala e leɗɗe gorde kartare kaaje hay ɗum alano ko wiyete sara kon hande noon ndaare kono wa iz ja'alnal bayta masabatan linnatanande yimɓe hande kadi fay safe na immigol ko hajju tun hay sina hajju yoɓɓe goye immoto déplacement yaha toon direct umura ko waytata si kadi en piiji e yawgol juuroya ko annabi Ibrahima juulunoɗon ɗifa no wiiri noon ay wa min zuriyati la yanalu no wiiri noon wattakhazu min maqami Ibrahima musalla jogite nokkure ko annabi Ibrahima juulunoɗon juulirde mana annabi Ibrahima ɓawoya o darni suudu kaban ɗum ha o gayni ka o darini ɗon o juuli o torani hoore makko o torani ɓeygure makko nden kanko annabi Ismaila joomi amen waɗu men julɓe waɗu men jebbilaniɓe ma nden nokkure no ɗon ha hande batta tepe makko ɓenno ɗon si a yahi Makka si feere ma heɓe ko yawgol daro ko annabi Ibrahima darino ɗon juuli ɗon darde ɗiɗi o tori Allah ɓawde o gayni darde suudu kaaba ndun so wonte keeɓi feere yawgol daro ɗon juula no moƴƴi c'est très important si feere kadi ɗon heɓaki wona farilla par ce que ko feere ɗum kadi ko feere landi e moyen e capacité e tawde hara doole no woodi ina ɗum hewtugol ɗon na ko waɗi facile no waɗi woɓɓe goo jooma jawle bon si ɓe yehi hajjuɓe heɓali feere hewtugol ɗon si woni hajju ngu feƴƴi ɓe yahay fi heɓugol nden nokkure ɗon tun daro ɗon juula toro sabu Allah subhanahu wa ta'ala wi wattakhazu jogite min maqami Ibrahima ko annabi Ibrahima darino ɗon musallan juulirde wa ahadina min aadudi ila Ibrahima ya annabi Ibrahima wa Ismaila annabi Ismaila ay an tahira
nde ɓe laɓɓinta baytiya suudu andum li taifina wonande ɓen wangotoɓe ka suudu kaba koye ton hino taareɗo suudu kaba ndum ngol taarago ko yeton hino taare suudu kaba ndun ɗon kon ɗum hino waywa juulugol ɗum baraji mum wawestere woni hera yiɗa juulude bangagol suudu kaba ndum on andi hay ɓe ko ɗum waɗi makka si tawi woni Allah subhanahu wa ta'ala okkima moyen hajju ko suka yo taw hata ko suka kecco wawata wadde ko wiyete hajju kom par ce que ko golle suka noon ko wiyete hajju kom par ce que si a yahi ɗo hajju a yimmike ɗo ya hewtoye Jidda a ƴetti bis a yoyi makka cip bala nde ɗa naata ka suudu kaaba bala ɗa naata nder ton daro juula dara ɗi a tarata suudu kaaba ndu laabi jeɗɗi si naata nder ton a hewtta ka suudu kaaba tun de ƴetta cawle ma kun naata la cik ka hurum a tarata suudu ndu laabi jeɗɗi on sa noon si heɓa droit naatugol nder ton on mbo wata wadde ɗum wona suka ayi ne wawi ko wiyete ko wona juulirde par ce que ko ɗum andirta sa daari pigiri hino hawni kadi juulirde wonde ɗe juulirɗe men ɗe won juulirɗe ɗen kamen ɗo goɗɗo si a naati e nder juulirde daganta koma jooɗagol paf sina sa juulira darde ko wiyete tahiyatul masjidi kon ko nayi ɗo hande woɓɓe goy no naata e juulirde naata tun jooɗo non ɗum ko interdit non wattake si a naati e juulirde a juule taw darde ɗiɗi si heɓa droit jooɗagol ay ɗum ko obligatoire no a suudu kaba noon kadi ko noon sa hewtoy toon a tarato ndu laabi jeɗɗi si heɓa droit naatugol ay wa ahadina min aadude ila ibrahima annabi ibrahim wa ismail annabi ismaila an tahira nde ɓe laɓɓinta baytiya suudu andum li taifina wonande ɓen wangotoɓe wal akifina e ɓen ufinotoɓe ko wiyete ufinagol ɗum kadi ko dewal ɓurgal e mawnude kadi suumaye balɗe 10 sakkitora ɗen no waɗi woɓɓe goo balɗe 10 sakkitora ɗen wata ka juldire tun ɓe woni ko ɗum wiyete ufinagol ɓe yaltata sina hara ko wona ñamugol yer ñamugol walla hay ñamete on ka juldire ton fami on to yaltata ka nder juldire sina hara wona yaltugol ƴetta salligi takkitagol ko yara ɗum ɗon ko wiyete balɗe 10 sakkitora ɗen fara ka juldirde woni holata ka suudu mum sina inna ñande inna jango ko julde ko wiyete ufinagol dewal ɓurgal e marde martaba kadi ka Allah subhanahu wa ta'ala war rukku e sujudi e waɗoɓe rukku e sujudu laɓɓine suudu kaaba ndu laɓɓine ndu e wonande ɓen juuloɓe laɓɓine ndu wonande ɓen tabutuɓe to ñuwi e makka laɓɓinede wonande ɓen wangotoɓe laɓɓinane suudu kabba wonande ɓen ufinotoɓe laɓɓinane suudu kabba nde min waɗoɓe ruku e sujudu ɗum ɗo holli on andi nokku Allah subhanahu wa ta'ala hino wi hiɗon andi arno e tanji go fewɗo jamanu nelaɗo woɓɓe go darnono juulirde ɓeyni o nelaɗo yaw udita juulirde nden tawi juulirde nden wona e hoore laaɓal waɗi kode darna wona yimɓe lawɓe darne juulirde nden Allah subhanahu wa ta'ala wi tan nelaɗo naata e nder juulirde nden ko na juulirde darnade e hoore kullol Allah ay bon hande si a naati e juulirde men goo a yino toon wona e dirisirede a yii propagande ji ko wona waɗede e majje kon walla a tawa hino hulɓini bon aya ɗo joni ka nder juulirde woɓɓe no naata wowlira toon no faalira déjà ɗo joni woɓɓe goo joni hay ka nder juulirde aye goɗɗo no nodde téléphone ka nder juulirde dokkorata téléphone makko o nooto nde haanni noon si a naati ka juulirde a dowa ɗannide téléphone ma on si naata mayya toon woɓɓe goo hara ko yammiraɓe e dirige toon ɓen tigui nana yiɓe ça fait hara hino hawni yammiraɓe dirige go ka juulirde tan organise ɓen si woni ha natama ka nder jakka tan taw hara ko juuɗe ɗe wonira ko signal gol kono nane hiɓe hara hino hawni ayi ndaare ka suudu kaba walla madinatul munawwara si a naati ka juulirde ko tek ala bruit fes ko ɗum waɗi juulirde ko juulirde ko nde woni juulirde kulol Allah juulirde den ko juulirde Allah wona juulirde hay goto gila ɓen fof hino fota toon sa naati toon ko needi ya anduɗo ko place Allah subhanahu wa ta'ala
juudirde ko nde woni juudirde hulirde Allah naande woni juudirde tororde wonande juudirde conférence ko woni juudirde rewirde Allah subhanahu wa ta'ala wa iz qala Ibrahim andurtuma nde annabi Ibrahima wi'uno rabbi jomiyam isi alwaɗu haza baladan ndiɗo leydi aminan hollindi warzugu arsika ahalahu jimɓe leydi ndi mina shamarati dinɗe leɗɗe ay annabi Ibrahima ɓawo gayni suudu kabadum o tori waɗu makkatel mukarrama leydi holnindi si a naati makka arayɗa hooli ay okkora yimɓe leydi ndin dinɗe leɗɗe ko ɓe ñaama aya makka ay fu si ala ko manki o wattino won o wi man amana minhum kala e maɓɓe gonɗinɗo billahi Allah wal yawmil akhiri gonɗini pelletti maayi pelletti immintinte landite golle muɗen Allah subhanahu wa ta'ala wi honno o wi wa man kafara hay on mo yeddi min Allah subhanahu wa ta'ala hay mo yeddala mi okko rawante ko ñaama o wi déjà yedduɓe lamɓe saliɓe lamɓe min Allah subhanahu wa ta'ala ko ɓe mi ɓurata okkorde hay fiyo no wiya mi jarro barɓe ɗum heɓa no mi nangiroyaɓe ayi difa sabuna si a woni kala e nangue ɗo anano ɓe mo mara jawdi sini no rewde Allah mo mara jawdi joni noon sa woni noon kala e nangue ɗo kadi a heeɓi jawdi a salike rewde Allah ɓay ko ɗum ɓuuri hewde nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam ɓawo ƴentinoyama ka asama kongoy ɓawo ƴeewi ka asama kongoy o yini ɓaw ko ɓuuri hewde yimɓe aljanna ɓen ko miskinaɓe wallahi ko ɗum nelaɗo maki ko ɗum nelaɗo maki de ɓawo ƴentinama ka asama o wi o ƴentinama ka aljanna o winni mi ƴeewoyi aljanna on mi taw ko ɓuuri hewde yimɓe aljanna ɓen ko miskinaɓe ɓen o wi al noon nde jooma goɗɗum e ngala toon patron ɓe ngala toon ko wi ko ɓuuri hewde toon ko miskinaɓe ay tifa ka ma yanti go annel hawa nelaɗo noon wonali feyde ɗo tun wola dey yo oni mana Allah subhanahu wa ta'ala yimi hay mo yeddilan ka aduna ɗo mi okkorande ko ɗum waɗi so wi aduna Allah subhanahu wa ta'ala o wi aduna o okkay mo yiɗi e mo yiɗa enen noon aduna ɗo kala heɓuɗo jawdi hiɗen konti ko non woni barkuɗo mo mara on ɗon ko hakkaɗo kuddi makko are o heɓa Allah subhanahu wa ta'ala wi aduna mi okkay aduna mo mi yiɗi mi okkay aduna mo mi yiɗa lagar non mi okkata to sina mo mi yiɗi ay o wi kala yedduɗo hay mo yeddi mi okkoraymo ɓeyno ko ɗum waɗi so tawi woni say ko ɗum waɗi siɗen yeddude ɗo Allah subhanahu wa ta'ala hiɗen ñamude hiɗen yarude njala woni ka ɓital ɗo ande hata hara ko jooma jawle ɓe hara no wodi ko mapini ɓe hara wona ko ñaame mais so ɓe ñaama ko sawi e baransara kolji wo so ɓe ñaama patron ɓe jali ɗo woni hande ɓe susta ñamude ko weeli maara ñallal ngal fof so ɓe ñaama ko kudduɗir koye mesuriére ko ɓe ñameta kon kera sukore fi ɗamari ɗo honunde so Allah subhanahu wa ta'ala jaɓitanima ñamete on kera ñamay a ñamata wallahi ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala wi kanko ɓay ko yurmene makko nden waɗi ko addi ko ɗum waɗi so Allah subhanahu wa ta'ala no waɗe hunde kar wiye en waɗata wiye hakkita kay ko Allah subhanahu wa ta'ala waɗata en tefa ɗum en ƴeewa ñaamen yaren waaloɗen waɗen ko faaloɗen yahen ko faaloɗen o acca en ɗon par ce que mo andinoyi mo abbi en ka bonoyta nde nelaɗo Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yawno ka yiite no ɓe siforno noon ɓe yi ɗon kaafago hika juura ƴiiƴam ɓe yi ka tumɓe ɗenƴi ɓe wi jomi en kanɗo kaafa kadi ko fi honnum ɓe wi ka ɗo kaafa ko woni halkir ko gaño ka ko halkir ka gaño Allah nelaɗo ɓeni Allah subhanahu wa ta'ala mi torikema wota halkiri mofte anɗe wona halkirnoɗa mofte arani ɗin noon Allah subhanahu wa ta'ala wi gasi mi nani mi jaɓanima Muhammadu mi halkirta mofte araɗi ɗin wona mi halkirta mofte maɗe wona mi halkiri mofte aranɗi ɗin noon honnum waɗede baaɗi waɗe babbi wayle gueece muɗum yimɓe ɓawoɓen kamɓe safe sa yeddino Allah subhanahu wa ta'ala lette ɗen arayno ɗon tun wona yimɓe annabi nuhu ɓaɓe yeddi Allah subhanahu wa ta'ala wolti ndiyan ɗan halki ɓe
wona yimɓe annabi Salihu wona yimɓe annabi Lutu Allah subhanahu wa ta'ala sa yini kaaje yiite hoore maɓɓe fof ɓe muli ɗon bon woɓɓe goo halka waɗa baaɗi watta keroji nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam ɓe wi Allah subhanahu wa ta'ala wata halkire mofte hande woni halkire ɗa mofte arande ɗin noon Allah subhanahu wa ta'ala wi gasi mi nani mi jaɓi o inni kono e mofte maɗen kala wonɗo ton sali tuubude ha tawilan ɗo mi nangay on tigi nangal yagginaygal ayi o wi kadi anda mofte maɗen mayata sina fewde jamanu mofte maɗen mi waritaɓe sina mi hawtita yimɓe million ji yimɓe mi wara ɓe ñande wotere ndaare ɓawɗo seeɗa marguema man hari otoje moƴƴuɗe ɗuuɗa ɓawɗo seeɗa hari otoje moƴƴuɗe ɗuuɗa bon laawi moƴƴuɗi ala mais kono hari si accident waɗi ɗo hande wonay ha sinana kadi accident ay mais hande a joɗoto balɗe ɗiɗi balɗe tati hara nanali ko accident waɗi nana sappo maayi nogayo maayi ala wadde ko nakkel jele guiteli wone immade non sifotako scandale ji ɗin sifotako avion je yowto nana kay maayi ko ɗum Allah subhanahu wa ta'ala ɗum mo foti ɗo kala ɓurano o yi mofte nelaɗo de hande so woni mujju jamano akhiru zaman say nanɗa nana accident waɗi temedere maayi nana mana scandale ji ɗin ko ɗuuɗay o wi ko noon mi warirta mofte maɗen ayi mais ko ɗum woni wadde hande eyi ɗum ɗo fof ɓeyni ko akhiru zaman woni ko tawa eyi won soni qala ya man kafara e ommo yeddi fa o matti mi okkoraymo qalilan seeɗani summade turru on say mi loriramo ila azabin nari faade e lette yite wa bi'sal masiru nge yiite noon nge boni ruttorde yiite nge boni ruttorde ay wa izi yarfau ibrahima o wi anduto annabi ibrahima o ito wa izi yarfau ibrahima al qawaida andutuma nde annabi ibrahima ɓartayno tugale ɗen ka suudu kaaba wa ismaila e ɓiɗɗo makko annabi ismaila e wi rabbana joni tagabbal minna jaɓa men inna ko nan an tattawabu ko an woni jaɓowo tubu buye arrahimu ko an woni yurmeteɗo nam Jama TV hara inchallah rabbi ko ɗum ɗo wonno ko Jama TV addanno en hande hara en wawi darade wawtu men on hewti haray ɗen wawi darade ɗo haray bala en kuleturude émission men on haray miɗo tori on mi jeeji on e miɗo majjira min o wonɗo yewtude on ɗo miɗo majjira e kala tawɗo hino sutilanɗo walla hara heeɗe ko émission o nani hara miɗo majjira miɗo tori ballal haray kaydiji an hino majji a nonde Mamadou Aliou Bari Mamadou Aliou Bari bon haray ko min woni koɗi majjiri e haray kala yituɗo ɗi haray hilan tori ballal on tigi no wawi addude ɗi ha ka télévision Jama TV ɗo so hewti ɗo o taway ɗo wuuri guiɗo Jama e si wuurigol Jama hendike ɗi haray mi hendike kaydiji ɗin ko a nonde Mamadou Aliou Bari woni toon ko ɗum woni ɗin kaydiji ko carte grise auto e carte grise moto kañumma e permis conduire e assurance e carte d'identité on fop no toon haray ko ɗum noon woni ko majjirinmi a nonde Mamadou Aliou Bari haray kala yiwɗo miɗo tori ballal inchallahu rabbi ɗum noon kadi noon miɗo fodi kala tawɗo yiitiɗi addani lanɗi haray miɗo fodi on tigi inchallah rabbi paasi makko ɗi mi yeɓay on tigi 100 000 francs haray mi yeɓawo mi okkumo haray mi okkumo inchallahu rabbi kadi noon kaydiji ɗin ɗi alda e mbuuɗi hay fus mbuuɗi ala toon janggo hayta goɗɗo sikku si yiiɗi awa haray inete haray ɗi wonduno e mbuuɗi ala to kaydiji ɗi simple woni ko majjirinmi carte grise auto carte grise moto permis de conduire e carte d'identité national on wondude e assurance muɗum ko ɗum ɗon woni ko majjirinmi kaydiji ɗin hiɗi waɗa e nder mbus poore bule eyi a nonde Mamadou Aliou Bari haray kala yiyanɗo lanɗi mo wawi contacte ɗo wuuri guiɗo Jama e so hewti tun ka wuuri ɗo simo faala o tawa e mbuuɗi ɗin e junngo wuuri ɗo faami inchallah haray lan foddi on tigi 100 000 francs paasi on tigi ɗin illa sina ɗum haɗa on tigi no wawi lan noddude
ka 77 667 77 56 77 667 77 56 inchallah sa ene lan kadi jiɗi non de Mamadou Aliou Bari e carte grise auto carte grise moto permis de conduire carte d'identité nationale inchallah rabbi ara 100 000 francs ino habbima paasi maɗi haray noon mi yoɓama par ce que haray ko noon ɗum wata wonirde inchallah ma ɗum hara on tigi no wawi addude ɗi ha ka Jama TV ɗo on tigi yiida e wuuri guiɗo Jama inchallah rabbi ara mi hendike kaydi yiɗi ndi alda e mbuuɗi hay fus mbuuɗi ala tan kadi haray on tigi no tori ballal inchallah rabbi haray on tigi no wawi dara ɗo haray fof do anama weltanama en toriki Allah en fatiki annabi jon kala malal bi satore mo ɗum yo Allah ittu kala sukaɗo mara yo Allah yalti on tigi kala nawnoɗo yo Allah subhanahu wa ta'ala ndikki on tigi kala sattiraɓe kaydeji yo Allah subhanahu wa ta'ala nawnu e yomba ara yo Allah firtanga heɓanen kata danden Allah yata danden kata e kasara amati rabbana atina fid dunya sanatan wa fil akhirati sanatan wa qina azaban nar ربنا آتنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Ara inshallah rabbi en aljuma prochain.